ele breaking news le sau na ia auto ai ole au mai le fartu o le faipule o safata ia le tamaitai o maiava bisekota au mai positive lava lona au mainga i o mai se tala fia mo le atunuu ia o le taliaina e le fionga le pale mia ia o le visa le o lo taumwhai ina i tonu o le whapea o le visa on arrival petition for Samoa and a wider Pacific, South Pacific. Le ala pi au mai le tamitai o mai ava se kota o se tala fia i o le au ana au mai afu le pi mana i tatatanu wa sauroa i on whalau tele le daia i le vaenga lea. O te lopo ua e sila fia le vaenga lea. Tua sau nei a i lunga. O te mauti noa sa lango malosi. Lango malosi e le fionga le li pale mia. Le sunga lau le mali toa. Peo la e sau noa. O le manaya lea. O le la fio mai le fionga le li pale mia. E nate e mai se au te lenga. Wa peo nisi o ni mata upu. Le sa fatata noa ina ai male. Le fionga le sui pale mia New Zealand po le mean star le mai fafo. Nia Winston Peters o le tūlanga le o la ua mafafau nia wa uto tasi atu le efa. O takai fo iai. O le tato Treaty of Friendship le bao New Zealand ma Samoa o le whainga pa anga. Ai tanga iai. Sa le leia sa unga na iai le whaingo visa ma whaino mai tangata. Pena umalo le COVID. O le COVID la na le mawhaina toi a palai visa i Samoa. Ai pua whai online. Ia wa umatua le COVID mwa apea atua i lava. Ai sa ta tauna toi whai se ilo i longa al malo New Zealand mata upu ia. Ai ta taifo le fionga ia anai i le lalanga o ne mata upu. Ai o te taifo ia le fionga le li pale mia. I lona lango ina. Malanga o le mea e tatau. Le Samoa mawina mai Samoa. O te na umon mafoia o sa ye nisio maliu fo yo mato a inga. E tanga lea. E te wa e a maliu taimi whaatulanga mai e fale maliu. E leo mawhaino mai nisio o whanau ma a inga mai Samoa. Po le langa lale na. Ia o au ia o te lango wa tatau. Wa a mantua foila. E na o Samoa foila tanu o Pasifika. A tau nu male tangata mai Samoa. Tapeo te inga. E wa o sau nei New Zealand wa o maua le fo le permanent resident. Le wa o sau te no whanau. A whai e tau nu ula waalele malai waalele whawa malo i mangele. A wa umana tāpena ina uma mai a au pepano sa mai Samoa. Lama mala o te leni. O te le toi whaatali. Sau sa o ata avale malai waalele alu sa o le ofisa o le immigration i afoi. I manukau. Lodge I lava la application for citizenship. Le whaatali, e le pe o tonga, e whaatali e iei tausanga pe lua e le 5 tausanga e te nofo ai te tono New Zealand. Whato a mawaina wha maonia na e apalai mo lau sitsengi. A o tātou la le yang Samoa, pe paunga o le tūlanga o loo le iai le Treaty of Friendship lea. Ai te lo isi mea, wa lewa na tatau o na iai se tūlanga e toe updated ma toe ilo. A le tūlanga na iai. Na o Samoa le tunu o le Pasifika o lo iai le tūlanga le nai le la for le citizenship. A le tūlanga la le o visa. Wa tawawa ina whainga tāle a palainga o visa tangata mātutua. Ia ai mai se, whai o le whainga tā. A o le taunga tā. A o le taunga tā. So o le tūlanga na i tula e pa I'm wholeheartedly support. E fia i fo le loto ma le afo le au nanga ia fa pe fo le langa o le afionga ia anai. Ia e pi matango fie lava ono le ua la afio mai lana fionga i le pale. Ona o le breaking news le au mai. O te te i fo tangata na o mai le breaking le news le.
ia o le fionga i mai tai loia ia mai ava le vise kota na mai lo na langona mama talo mai o ni ia ni negative so ia manatu e watu no le piuta wala mai ia tia pi mala o le soluo vai sfo ai o le afisi sounding tele na ela o lo fa mo pi ma na ia tu pe ila na fionga le li parmi ma na ia lava le tu pe le fionga le li ala le li mai e nate a mai alo ia ma fa manino au ili nisi vaenga ia pe ona i me ia le li ta amata mali e fa tali ia tu o tu ia na te fa lo tileina pe la o le ia sauno o au le fa te ia nei ale ta a o te pena ina ia ta fa moi ai e lafo mai e tanga te jau tu pai being o le naole a o tau fa tata noa ma le fionga le li pandemia tanga i foi le article le a le tai le tuangai ia no o ha foi na mea wa le longa se me fo ma fa tua o le mea fo tu so la fa au tala mai ana nafi fa au tala mai ana nafi le Samoa Observer fa pia mai to la EPA says advisors should be present. In other words, fai mai tu la EPA tatau ona iai ni fau tua. Ia, o le tūlanga le o tai le tuangai. Fai tio ina le pale mia le sunga la aulian mali etua. I le fai o ni fonotanga aloa ia ma le mamalo le atunu i Samoa i le taimi o ana malo longa fafo mai. O la o fesili la. Wamana tua le sa saule ariko mo mole wa ta wai wa tua ina ia CEO. O pe mele wa saunei ina ua speak up ia CEO ia. Ele iai ni o la ele iai ni fontanga pe ona ta ua le Observer. Pa pe oni fontanga e fai male a fionga le sui pale mia. Mantua la le i tala ia na au mai mawhapea mai. Sa tata wa fautua ina le expert. Ia. Lau fesili te lelea. O le whalau te fia fesili e nei le fionga le li pale mia. Why e expert nei e tā ua? Sure. Why e expert nei e tā ua? Why e tana iai? Nai whapea mai o le expert. O tangata popoto. O ai la tangata popoto le o tā ua. O iai tula kono whaavai al malo Samoa. I ia tūlanga. Le ua matango fia tatu por kalame o nita au. Ele ia le sau o fonga o tangata e fia ngai mamta upu ia. Ia no nofo malama ma ia manina. Langa le fo tau tino le CEO ia. Le semento. Langa na iai. Ia wa te volano o abatula wa uia fautuanga le CEO le ina wa mai le meilunga. Wa lo te vai atula le tau talanga le CEO. O lea wa mai lunga le tele o newspaper fasan lau. E le peila o le mele na fai ngā le Observer. A le tautalanga le CEO le ia anga Philly Shem. Le wa mai lunga le Talamua, wa mai lunga le Radio Samoa, le wa mai lunga le Samoa Global. You know, ia ta ilo iai whamasino lava Samoa, la wa ufau tuanga na ave. A whaia tūlanga le wa a whaina tau tamali ianga i ni tau whaasese na whai le Samoa Observer. Wouldn't you be able to expose it now? I either challenge le Samoa Observer or to sa'o i limo loia o na wa tele le afianga. Tele le afianga o nei tamali i nei mau stories e fete nai se e amai le Samoa Observer. Pe mana ia po ia wa le tatu tara no martai tai o le tunu. Io e. Te tau e fetau i ma no mea ia i so se mea. E ono tala no ina. Me se fala no spepa lea. Io e. O aso na fina ngalo ia pe atoe pe apule lo fale i e toe te liu fa nga malanga to te watu Samoa.
pe whamata e ono whaisela tu fuafuanga. Ua le tu i titia o piu whatiteleina ia le ngaluenga le longo le leia le newspaper. Ia se ita whalongolongo la tunu po le hase saunuanga ia ale fionga i le taita i o le malo i lea tulanga. La sofinanga. Moni, pero nela no watuai. Le whate i ai la ua whawhetai. O le wala au mai e tangata le masen mai tupai o te loinga o to tele le mamalo le atunu o le tali talia le tau po kalame ma le fionga le lipalimia. And this is something e mana ia pe afa ai loa la na fionga. Ia na mai manino le se tali lumo le atunu. Wa lewa umana fai e le observer mia tali ia CEOs nei. A le la watu oso mai lola le sa ia tula e pa mawhapia mai. Wa fautua ina expert. Oi la expert. But wai le whatatanoanga le a mai lunga le editorial le ale afo ale newspaper. Wai. Ai e moa inga. E ta o mai au tula e pa. Ile me tonu lava na mawhanua. Pi o le whanua noanga le e matauria. Lena mua filosofi mai observa o mai melea. Ai murmuri ai. Le oso me itu le pai le melea. O lona winga. La le si beta tu te vai. O ai tonu ale tangata le o lo tam feitu le mai mei. No one else but him. Yes. No one else except Tula Epa. Yeah. Alo solo lava le avenga fata amilonga. Pe fuina sa ole le ta ia le tunu I le taimi ai le o le na te whaonga ina le mamalu o ne tamadi na te whaonga ina. Tupo ilo ni pefia. Na lafi mai lola ia. But throw these people under the bus. Yes. That's what expected. La wa faitionga. Na wa faitionga to tasi. O nei foi te mali e whaonga e Tula Epa. Yeah. O tangata o ina. Yeah. Tangata te lele o ina sa o ina o ta wina university fafo. So it's about time that you wake up. Wake up and stand up to it. E te pela o le breaking news le na o me mai taile o mayama. Ma tu foi tasi le tangata e negative alana. E mawala se te minina e mawale langa breaking news le ngau mai. Pei o lea wona tarosanga mai le atunu e langoina le pale mia o le so. Yo le pale. Laudia maleto. Ioi. O te iai. Pe o tau te ia tuai mo whapea. Ia. Ai mai le fofonga o te mai te tasifo te tata sili o na te te. A lewa o te inaro whanongono tarosia. Ia iai so lato langona fōlele. E mai sapai o le manui o le atunu. Ta tia ia me o whainga vaenga ma whainga. E mai sapai. Ia le li pale mia. Ia tasila le mea tupa. Ono le ina le toi ina le sau e si mai e sau whaiana. Ia le foi la pe o le tarusanga mai tamita mai ava. Pa fetai I le lango ina e le pale mia o Samoa. Le ala fa pea ia tu le pale mia le fa mo le Tuesday next week. O tau ngalo ia tia uranga yo. Ai ma whawhetai a leo mau mai le awanoa. E manino ai malama me uma. We picked the fine time. Yes. We picked the fine time o le ta po kalame ai. E ma eu fo I whawhetai le fionga le li pale mia. Na tulanga lava ia le tulanga neo le tato media. Whaise tato whatatanoanga. You know, tele ni mata upu sa tutupu ia mantua foi. E le tutusa uma ia au nanga po ni mata upu I whaatatanoina le au whai whasalau. Ia leila o le teleo. Ia e laki a matau ni New Zealand. Wa lewa uma le whaatatanoanga ma tauta iae. Ia wa uma le whaatatanoanga ma Radio Samoa. Ma le radio Samoa le tano ava ia savea ia a le wo o mai ia ta ua le lupe whanele.
Ia e whawhetai fo i nei au nanga i mawhai ei, ona tatala atu le malama, longo pui e li i le toa tele le mamalu le atu no, i mea i e tutupu. Ele leifo i lea mawhanua. Le leifo i lea si a mai sao suna la ngona. Ai oi. Ngata ma le ungari ua leva na fai ma tau whaaleanga i lona ta marianga. Ia, o le aso na fina ngalo, ia, au te tere tonu fo. Ia, o tangata roto whamangalo. Te tonu fo i ai le whapela, a mai loto whamangalo. E tau o toai me tau ona whatau nuu, man me tau ona whai. Ioi. E man tō hoi. E moni e loto whamangalo. Ai, tato tanga i fo le history o me i e tutupu le ngari ilia. Le ai la, they're taking advantage. They're taking advantage ona o le fionga lava le li palemia o se tangata e loto whamangalo. Ai peila la a vea i mamia o le aso ona whaita whiri sau noa. Ia o le tūlanga wa tatala mai ai luma le mawhauwhau. Ia, i o le nganga whaftai ia ua mauar tatu wa no whaktati. Ia, malana fionga le nei tai au sing ia te utou. Wa mai tau ia utou. Ma naia e umalor pokalame nei. I am going to take my granddaughter out to the beach. Oh. Sulu malosi le la. Sulu malosi le la. Wa ese le soto la epa. Tusa wa alwa le nei vai aso. Ma tangi ti munga. Matangi ti munga matou. Ia ai ona o le aso mua o le masina. Wa matua o matou la nei. O le aso mua nei a matou ia November. Ia o tō le tō aso whai u ia o ke topa. Ioe. O le mako, o le ua matou e se maritau vela. Le ua matou le vai te mele atam. Whele au kou. Ia po le teimi hoi le tu ulu lau la au. Ni nei a matou. Ia ke lo spring o le temino le tau tutongo o langi. Tu sa le ua matou masinga longa. Oi, masina muli nei o le spring a matou. Matou o masin fou. Masin fou le... O le masina muli, mantua o le spring a matou, a matou ia se tema. Ia, le ua uma se tema, uma o ke topa, ia le ua matou masina whai, une o le matou spring. Le masina fou, le masina muli na le fall. Ka ua le fall i nei. Ia, o mai official le winter po tau marulu i le 22nd December, just before Christmas. Right. Nai official lai le tau marulu ia i matou i Amerika nei. O le lava matou te iei le vaitaimi o le to ulu o laula au ma mea whapena. O nei ala California le i vai atulanga na te minei. Okay. Na o atu nuu, na pito nuu marulu turang whapena. Lua matan to ulu laula au ma turang whapena. Salo i nei po umar Thanksgiving. Ia se taimi whapena ua. Tele ni ta upu ta ua ta te whita noina. Ai le pēr ta fu ile ia Lisi mata upu ia le lava tau langi e le toina le ia le swafa le lau le mali to. Ia. E pe o le te mo le fafofonga fo ia le atunu. Tato te pena fatasi au le yo mela na fionga. Le leia sausa o le fofonga o le tangata manino mamau ai sao. O te fia whai loa, tuli mta upule nawa e ta ua le swafo le lauli o le mali e toa. E se le matanga o le neito e ina. Ia la waka ai e momo le whasau sili ma le wha mawalunga. E whatau wa a le wa manino, wha manino mai le whai unga le wha masinonga. Wa manino mai le wha masinonga wha wau le swafo le lauli o le mali e toa. Lea foi la ina ua whaalangi ia tangi ngei ina ua umar whaka palota. Sa iai ala ma le tangi ta ua ele mea le swafa leo le lau mali e toa. Ia ua whai ei. Whamai e whai le tangi. Ia wai lo ela toi ai tōni mai whafo. Ia le leia tōni whafo al sa o whamalama. E langa te o tōni toi fo ai.
Au mena ye upu le tunu. Au te anu le matangi. Le matangi ioi. Me te anu le matangi o atu e fo me afe angunga pana i nai foringa. Ia ape O o ana ia fo la le wa e au mai ta upu le. Ta te fisili sa o lava le fionga le li pale mia. Wa umana fa ai loa e lona i tu malo. Wa umana fa maoni e yalo le mali e toa. Le sunga le pali tele titi wa toa. A ole nei la vai langa langa. E ele ari ko le no vai atu nei o fai mai ele tangata. E tu sa ole fai fa sanga langa i CEO sia. Te ofo ia o tō. O nā wha oso kwa o ko tula e pamatau whio soi. Ai tō le mawhaina tō tali iai. Ia, ta te le whai se whai tionga po te talala iai ona. Te le ilo le tangata po ona maua o lewa ua tali CEO. Lewa nga o anga fili lena tali ele iai se fono tanga na whaia. Ele i o fo ila ua ile ofisa o le. O lea fo ile sui pale mia. Ai whapea mai hei lo he tala tangata. Mai, wata wo e langa le laudi o le mali e toa o le tama o le ele. O le laudi o le mali e toa ua whaasino ua tusi lima le atunu o ia o le taitai o ia o le palemia. Ai tau te whaoso o tau e tula e po le atula e po se tama o le ele. Leo i se whaasino manga o tula e po whapea mai. Leo se tama le ele o le kōlea e leo mtangata anu sa mo. Leo langa mai lai lunga. Ia nei la mai te le ia ese mai male matua lo officer. Na tau ai fa pesole. Ia le mea la vala le nei La le ai se respect. La le ai se respect o tangata. A beva no fatu tapo kalame mua tu la epa. Ma fa mea nei. Ona olele mawhai e toi ina. Na ona talia ina, lona toi lalo popo. Moni. Sa ioi ma ele lea lava le loto i le fionga le li pale mia. A i ona mantua. Ele i whaia e le fionga le li pale mia le filfilinga. Ua fili sa moa atoa. O le filfilinga le sa moa atoa. Lea tatau lana ona talia wapea. Okay, ia a whaina te acceptinga leo la uli e whai el whai unga. O na fili whale o ia. Ai se al me o fili ia sa moa le nei tūlanga. Ia le tali. Wa leto e tali tonu wina oi. Wa leto e tali a ine tangata lau ta inga. It's simple as that. Ale nei la vai sa isolo ale nei to ia ina. Wale asanga whaiala i fia. Pei o le... Na se tangata foi la e ata mai ma le leilo na ua mawhaia o na control ia nei whapesole se akilingo o makangai ngei mea. Absolutely. Foi la le tala tu la epa. Le ata te tala no ai pia. O sesi foi o sesi o lana vaenga wha ufai. Ioi. O sesi foi o sesi o lana vaenga wha ufai. Whapea tia i tamaa. Ia tatia ia, wa whaile filifilinga le atunu, o le filifilinga Samoa. Lewa e sa i to atasi lava ia lauli, e peila fallinga mai, it's a personal vendetta, o langa ia personal vendetta, a le la ta ina umatuai tangata le vaenga wha upwhai. Ia, pi o le nā la ngona, awa a fua foi la le mea lea ua ta uai ia CEO si o le ofisio paremia. Ele o manino mea le tali ele foi CEO ele ai sen ben fa pena al fesili ala le observa o fela sa we mea ia pe fula ona fesili po ai la ia expertise ia fe ngai manimia o ai tonu la le refer ele tala toina ai le pele tatu tartana no e manino le matore vai le so I tu langa ia tu langa na esele esele le fo le fainga tale tu langa le ni to e ina e na tele o mafaino na acceptinga na tele o faino na acceptinga la ele tanto nunga tu le epa o ha o le vano pale mia na o ha o ata mai na o ha o anga va o I fa la ta o mai tu le epa
Tau mai e ipe e fōlinga mai e le attitude fo i lea e fia pule tutu i le atunu. O atulanga na iai, being he's not accepting o le whai unga Samoa.